Chung Chungs television zone ba may goi khang asai banjat bu zang lu na tachat tong kabisu may cham the Tamenglong Times di cham akani the People's Chronicle tong headlines pa indalo ne Ray Mikho Tamenglong Times tong headlines ko kom na hilo na ba may dala ne zimang khong rukat bu zang khote kautruk nam kho hai violence padat kan the kuki may nun ray tamai khatni bom sinchula na kautruk nam ta attack su kane Hill Areas Committee Manipur Legislative Assembly Rina 14th of October 2024 nung Autonomous District Council election sunimay lamkhaw kaphen law kante tuna saye Tamenglong District Bangkhaw nai may Tausem Subdivision tong Sibilong namkhaw kay may police station Bangkhaw asay lawthon tata sumo gari tay chang bang sam kay na masaygang khatho thai khatni masaygan nai rina kabiu kante accident sukon may tay driver recontrol sungam magna chang bang kay tonge Asay hay Israel Defense Forces re Gaza ko operation sudat kan may kautay masaygan tumto thay dat kane thay may pang kautay Hamas tong leader kapi pungdat may pau Yaya Sinner ni thay kazaw bam kwangte to na Israel Defense Forces re lunggay bame tiki confirm to sungam magbame United Nations tong report thailay na Gaza ko hay unemployment tumayto tan ba mak may hay 80% dithe Kuma lungsi may hay 100% dite to na sa kante. Gaza tong economy hay 85% kay te. Ri naman say pantitat may hay kasing kay kante. Humanitarian loan hay sihag mamte khatni kamut kamay may hay padikte to na Ruba Zaradat International Labor Organization Regional Director rina sa indaw kante. Katang ko di cham tong headlines ko kum na hilaw na ba may Manipur ko inchuzang may phongwang dat khang ri katum may lung ko chief minister ng Tombam Biren Singh ti hay lagan lawtho to na Manipur tong BJP MLA gan lu na chakuri na soy slow may che akhat ko Prime Minister Narendra Modi ko tikulaw kante to na aj tak tong cham akhat rina sa kante Manipur ko lungbam may za nun hay kalulung kum na khatle khata ingzen na chuncham na lungbam khang kage nai the kandi namru ko bai me kandi thang asai tuang mong kum na ngai ba mage tu na intai me gwang sana jaw ba lai shem ba rina dala nei tat kai kan mai mera hauchong ba mong ko sapat kan the Churchampur District Magistrate Darun Kumar SIS rina may district kay dai ko hay public tuang kato katit may pat tonge tu na ping may nai me zang re 18 October ngan khang public curfew laute tu na sapat kan the Intay mele kong sai may kakawri suba may lung kaw kong sai may laymaram kwakta ramkan kaw ba may nun kang ganui panpu zon law ba may intay may le Muslim may gan padayta arambay tenggol tong unit 32 rina nimtaw na injam chay law kan the Katang ko sports tong champa indalo dat ne SAFF tong India khang raileng may match ko Grace Dang may re goal kanay chan na 5-2 ko India ta zaw tikaw law dat kan the Asay kumtong Paris Olympic ko Indian boxer nun rina impay na palup kasi eto na world champion layreng may suna pangu laro ka may Mary Com rina pian mag may indaw kante Dalanong SAFF Women's Championship India le Pakistan palup ko India re 5-0 ko ngamlo kante Dalanong ISL tong match ko Northeast le Chennaiyin FC tali ko Chennaiyin re goal 3-2 suna ngamlo kante Kamay sunating nailam pa indaw ladat ne chang may 26 degree to 18 degree Celsius nay make low kon kong po na minute lu na chanay kuri nating zintong kong baday na minute ligday na chanay pao gan kaw muang gan gay zingmang muang leting ray asay itong kabisu may cham tu kaw rin na ngalaw te zalo na ba migweta tuan ko te